Sõja tekitatud haavad on teinekord nähtavad ja teinekord jälle nähtamatud. Seda nii tsiviilisikutele kui sõduritele. Oma järgmises loos uurime Ukraina veteranide näitel seda, kuidas püüda elada võimalikult täisväärtuslikku elu, kui oled lahingus kaotanud käe või jala. Close, open. I said open for this one, right? See, mida te näete, ei ole tavaline mänguasi. Tegemist on käeproteesiga, mida saab patsient juhtida läbi oma lihaste külge kinnitatud elektroodide. Muidugi mõista ei ole sellel inimkäega võrreldavat motoorikat, kuid siiski suudab see haarata lihtsamaid asju ja teha ka mõningaid žeste. We're sticking to their only grip, like open, close. So we would do... So you couldn't do this, but no. Yes, you can do this, you can do this, or you can do this, Okay. or you can do this, or you can do this. So they're able to like custom. This is a hand we use. It's a Ukrainian in Kyiv. It's a company, Esper Bionics, and we've been working with them for a few years already. Proteesi sihtasutus on USA ja Ukraina ühine ettevõtmine, mille rajasid 2 Ukraina juurtega ameeriklast täiemahulise sissetungi algul. Esimese grupi amputeeritud sõjamehi viis sihtasutus USA-sse rehabilitatsiooni 2022. aasta suvel. Most of the guys, they and I say guys loosely because we mostly serve as guys. We do have women, military, but it's mostly guys, so we just generally say that term. They receive traumatic injuries, and it varies of how their limb looks, lengthwise, how much, well, the muscles, the nerves, how they look, how they feel, how traumatic that injury was. From there, we just the standard things that go into making a prosthetic, aligning it to the person just physically, and then making sure we have, like, if it's a leg, that they have the correct height, that they have the correct angle with an arm to make sure that they're able to reach their mouth, especially if they're missing both arms. Võib kõlada suisa küüniliselt, kuid kui Kiievi kesklinnas asuvasse sihtasutuse salongi siseneda, on tunne, justkui oleks sattunud mõne tehnoloogiahiiu müügisalongi. Ainult et arvuti või telefoni asemel laotakse sulle siin kokku uus käsi või uus jalg. The way a prosthetic is made, we first take a cast of the limb of the patient. We fill it up with plaster, and that's what they're doing right now, is the plaster that was taken off that mold. They're modifying it, and then they'll be taking it to the stations here and pulling plastic on it. So basically these are like models of someone's limbs? Yes, okay. Yes. And then they take it and make something like this, which is, we call it a checked socket, which is like a rough draft of the socket we're making for the patient. Socket is the part that's going to go onto the patient's limb. Iga proteesi poolt tehtud käsi või jalg on justkui rätsepa õlikond, sest iga inimene on erinev, nii nagu ka tema vigastus. Töö ja lõpptulem on jaotatud pikemaks protsessiks. We start by making them a first prosthetic. It's sort of like the rough draft. We make all the adjustments. Then we make a final prosthetic. We give it out to them, and then they go out into the world. And if, especially the first 2 years, the limb always changes. It depends from patient to patient. Some patients have their limb changed in a few months, in a few weeks. Some takes a year to form more. So we say it's about 2 years, and then throughout that, just servicing it, especially if they're super active users. Well, they're not, long-lasting. They break, Kuigi protees võib olla kõrgtehnoloogiline, tehtud karbonfiibrist ja põlvsuisa hydrauliline, ei ole ta siiski eales samasugune nagu sinu enda jalg. See on ikkagi võõras. Sestap tuleb proteese mitmeid kordi proovida, ümber teha ja kasutama õppida. Ja just uuesti kõndima õppimine on väga oluline osa rehabilitatsioonist. But yes, the hip joint. This is the part that moves here, and then we have the knee here and the foot. So below knee amputee wouldn't have this part. They just have this bottom part plus the socket. So this socket is actually for below knee amputee. Yeah. Then above knee has the knee, has the foot, and then hip dystrophic. And they actually can go higher too. Some patients are missing their hip completely. Those are more complicated cases.
Do you want to try it? Yeah, sure. So that going to be the hip part. Yeah, so you move it like this. You have to move your torso back. Yeah. When on prosthetic legs, they can't really raise. Like when we walk, we raise our leg before Yes. here. They have to What? stabilize it and then only here. How long usually does it take to get used to prosthetic? It depends. It depends on the patient. Depends on their drive, first of all, I'd say, and then the complexity of their case. The higher their amputation, the longer it usually takes. Because you have more joints, more sort of way Yes. for the new limb to... Well, learning how to walk, and then add in for patients that experience more phantom pain or in general pain with, especially in their suture lines, and it really varies. Sõjaväli on küllastunud droonidest. Sestap on loogiline küsida, kuidas on droonide tulek muutnud vigastusi. I don't know if it's dramatically changed, but with a lot of those trauma injuries, you can't control the amputation level, how the limb will turn out after the injury. So regarding that, we've been seeing a lot more complicated cases since the beginning. Hiljem uurime, kuidas püüda elada võimalikult täisväärtuslikku elu, kui oled lahingus raskelt haavata saanud. В майбутньому, я думаю, що вони вийдуть. Великий спорт. Ну, хто не вийде, той отримає здоров'я. Ilmselt enne sõja lõppu ei saa me teada ametlikke numbreid vigastatute ja hukkunute kohta Ukraina armees. Oletada võime siiski, et need numbrid on mitte kümnetes, vaid sadades tuhandetes. Kindlalt võime öelda, et iga number on inimene ja iga inimene vajab hoolt. Ja teinekord suudavad sind kõige paremini mõista teised, kes on sarnase teekonna läbi käinud. Це хлопці, які дехто служать, дехто на реабілітації, дехто лікується, дехто звільнений вже вдома за станом здоров'я. Приходять, тут ми всіх запрошуємо, навіть місцевих, можна всім тренуватися, цивільним, з ампутаціями. Люди різні приходять, в кого є бажання, всі можна займатися волейболом сидячи. Serhi mängib koos teiste täiemahulise sõja veteranidega iganädalaselt võrkpalli. Tiim on hea ja meestel siht silme ees. Pääs olümpiamängudele. Kuid võrkpallist enamgi on oluline tiimi tunne, mida iga veteran siin tajub. Да, є ветерани, які невидимі є травми, які приходять, грають і намагаючись відновитись в першу чергу, хтось емоції, драйв, спілкування, це все коло наших ігор. Ну, комунікація, спілкування теж, але тут зібрались побратими, які боролись на полі бою там, і вони тут на майданчику намагаються боротися. Тобто, і це емоції, ну, бійцівський характер у багатьох хлопців. У мене в спині стоїть транспедикулярна фіксація хребта, стоять імпланти, титанові пластини, кейдж, ну, тобто проблеми з хребтом, з позвонком. Мені якби теж так не бажано перенавантажуватися, але я полюбив цей вид спорту і займаюся в міру своїх можливостей. Võistkonda treeniv Anatoli on mitmekordne meister ja veteran sõjast, mida pidas üks teine riik, ühel teisel ajal. Oma haavata saamisest Nõukogude Liidu armees Afganistanis sõdides ta rääkida ei soovi. Küll aga nõustub Anatoli rääkima spordi abistavast rollist rehabilitatsiooni pikal teekonnal. Ну, і психологічно, і фізично допоміг спорт. Психологічно. Спілкування з такими ж колегами, як і я, по спорту. Зацікавилось мене. Затягнуло в цей вид спорту, волейбол. Ну, як я пройшов таку школу. Мені дуже цікаво з хлопцями займатися, передавати свій досвід. Вони тягнуться до мене, дивляться, як я виконую справи, спілкуємось. Дуже мені приємно, що такі хлопці знаходять час. Ну а як? Я дивлюсь на кожного хлопця, оцінюю його, роблю висновки, ну і продовжую з ним
спілкуватись, підказувати йому, що треба для майбутнього, які справи робити. Ну і в майбутньому, я думаю, що вони вийдуть. Великий спорт. Ну, хто не вийде, той отримає здоров'я. Protesi sihtasutus on praeguseks aidanud enam kui 1000 sõdurit ja tsiviilelanikku, kellel on enam kui 4 aasta jooksul tehtud 2000 uut kätt või jalga. On see üllatav või mitte, kuid paljud abi saanud sõduritest tahavad nii kiiresti kui võimalik oma üksuse juurde tagasi. Civilians and children, but mostly it's military. And a lot of the guys go back to serve. Actually, 70% of the guys we've helped, yes, go back to serve on the front lines. Do you think your work here in Ukraine will ever end? I think we'll be here for a few years more, at least. Honestly, we're not making plans of leaving. God willing, we have funds, and we would like to continue here because we'll have patients to service. We have family here, you know. This is family, you know, with the patients and everyone. Whether the work here will stop, I don't know. I don't know about that. I don't know if I want it to stop, you know, in a good sense that I want to continue working here. I like working here. Sõja jäljed ühiskonnale avalduvad veel aastaid või isegi aastakümneid pärast seda, kui relvad vaikivad. Siiski võib nähtud vigastatud sõjameeste ja naiste näitel öelda, et elu pärast sõda on küll raske, ent siiski võimalik. Kõigile neile meestele ja naistele, kes osalevad eile alanud Kevadtormi suurõppusel, soovime tugevat närvi, rahulikku teenistust ja et teie oskusi ei läheks kunagi reaalses lahingus vaja. Ja pidage meeles, karta ei tohi.